артистның бетінде кімдір жырлап, өзін көрсетті, кімдір сөйлеп берген, кімдір бүтін үстінде ішілі. Сіздің түп фишка деп айталар. Бұл орысша енді, татарша Айдар Садыковның айырылып тұрған сипаты, ижади сипаты нәрсе ол. Бірсәп, сіз мен ғафу етіңіз, оны мен сізден сұрарға тиіш, Айдардың фишкасы нендей. Менің тойларымда шығырыны ұзақ оқып тұрсам бір кім тыңламай. Мен энергетика бойынша да, мен бейіп көрсетемін де, жырлап, бейіп көрсетемін де, шығырларыны көп сөйлешу кішілер яратмай, онда динамика бұларға тиіш. Әтігі есть аул вблизи Казани под названием Кырлай, даже куры в том Кырлае петь умеют, дивный край. И туған тіл, и матур тіл, әнкәмнем тілі, дүнияда көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқалы. Абдулла Тукай. Мен бүйші болып эшләдім 20 ел татар дәүләт жырхан бүй ансамбльда. Мен хезмәт иттім армияда. Мен мылтықның бір тапқыр қолымда тұттым, ол присяганы алғанда. И хәзір күндә мен нешік татар büyülәрін бейім, матрос бүйін бейім. Мен хәзір яшьләрдән пример алам, яшьләрдән өйрәнергә кирәк. Хәзерінде менә büyülәр, Gangnam Style, тектоник, брейк-данс. И мен менә идә күзге янында басып өйрәнәм, аларның büyülәрен, Бейонс биягәнне карыйм, ничек ул бии. То есть кешеләргә шундый менә заманлык büyülәр кирәк. Бездәге гел туган авылым или той күлмәге утыра алмыйбыз. Біз әзірек алғарақ барырға тиіш. Ең қимәтлі һәм ең арзанлы тойларыңызды қадірлейсіз бе? Біз артистлар. Бізге көп берсәләр дә біз риза булабыз. Біз беттегі муллалар шикелле. Біз кісә бізге тығабыз, білгәнебезне оқыйбыз, дұғаларыбызны Аллаға тапшырдық. Хәзер нинди дә менә киләчәктә нинди булыр икән? Һәм нинди булыр дигән туйлар белән, тамадалар, менә ул бөтен комплексның битендә бөтен комплекслап хезмәт күрсәтәсез. Рәсәм, хәзер кешеләрне менә табын аш су белән әйтергә удивить, шат кайтырга. Хәзер кешеләр дә беләсезме дип әйтәләр. Айдар, біз менә атнага 1-2 тапқыр юбилейларга, туйларга йөрибез. Біз концерттан туйдык. Мен беләм бик күп зур начальникларны, алар менә юбилейны узара башласалар, бик күп җырчыларны чакыралар. Ул уже татар җырына әйләнә. Расим, Раяз Фасихов, Илнар Сайфиев, Айгуль Бариева, Мунир Рахмаевны бик яраталар. Чөнки менә инде хәзерге көндә туйлар тенденция әйтәнчә барыбер менә кияү белән кәләштән соң туйда иң главный баш ул кешесе, ул алып баручы, ул ведущий. Артистлар булса әйбәт, булмаса үткәреп була. Да, үткәрә була. Ничек 7 сәгать нәрсә эшләп бетерәсез? Кунакларны җырлатабыз, битертәбез. Ирекле булып каян киләсез дә? Чөнки безнең өлкән булган китәс килмисез, ләкин күпчелек кешеләр менә өстән ничек кушалар анда берәр нәрсәләр популяр кеше сүз әйтсә, дөрес, ул дөрес әйтә. Юк, сез менә төрле вариантларны карап, үз фикерегезне белдереп, җитештерүчән ирекле кеше. Рәсәм, мен бит бетердем Казан театр училищесын, Санкт-Петербург Мәдәният академиясын бетердем. Мин бик күп укыдым, Солженицынны укыдым, перестройка башлангач инде мин Огонек дигән журналын укыдым. Әйтә алам, кайда карамы, акмы, аның өчен миңа бернинди советчиклары кирәкми. Бик күп сайтлар, бик күп мастер-классны уздыралар. Мин дә аларга йөреп, карап, тыңлап, үзем дә уздырам. Индивидуальный курс минем бар. Яшьләр таба аласыз интернетта? Сез бит мине таптыгыз, ничектер? Шул рәвешле эзләсез. Иә. Юк, сез телефон номерын да бирергә ярата идегез интернетта, монда әйтмисезләр.
Сіз оны барыбір кесіп шығарасыз. Но мен сізге секрет бұнша ғана айта алам. Өзімнің телефонымны 253-58-16. Менің сайтым sadykov.ru. В Одноклассники, Facebook бойынша, Twitter, Foursquare бойынша, YouTube'da bir көп менің роликларым бар. Sotsial şirketleri қайшанда қолдана başladыңыз, һәм ол сіздің үшін нәрсе өзіңіздің көрсету шарасым, әлі енді андан сіз білесіз де, аласыз да мұнайды? Әйтсәм, біздігі мәне тыныш, скромный кіші бұлыға тиіші деп әйтсәм, ол дұрыс болмаз. Ғайләді мәне тұрғанда, кибетке барсам, біз шындай скромный кішілер бұлыға тиіш. Шынки сәхнәді біз өзіміздің көрсетіп